Ebi byagamba uba bashomere kandi bakakuga hande ngo zitari zimwe na zimwe baba nibasiima hamwe no kuhonga certificate z'abaruhanga omu kanisa ya St Matthew Church of Uganda omu busabadikono bwa Burindi omu bureberezi bwa Bunyoro Kitara. Sabadikono wa Burindi akidikona Venerable Reverend Canon Nathan Tinkamanyire yashoborera ngo obutari buringaniza hamwe no kushaba enguzi bitwire enteje hamwe no kumara amani abana hamwe n'abazire batandika kwejuma ruhanga tukwere ntumarwa itwene twakwigirwe baitu tutukwigwa habwokuba abantu abali mu busobozi mu ofisi tibakugaba n'obuyinganiza. Ensonga eyokusaba eri nsonga nkuru muno. Bandi bamazire kusoma bati eyokusaba tebakozereki. This world needs us to pray. Sabadikoni agamba ngo bamwe abari kushitama akakiiko karugaba emirimo mu Ruhoyuma bakariye sente za mutabani we n'omurimo bagumwima. Omusigazi miliyoni 8 yaziseera batunda akabanja yazitayo yakoraki baite kikutuza amaziga omulimo batagumuye esente bakazirya omulimo tebakoraki bahoyima hanu na nyondi wahoyima hanu baije bantabanu mpogwa akaiso byona n'obiru bityo Johnson kusima bingana omukuru w'ebyobwegese yahiga abazire okushomesa abana babo ngo batebekanisize enyensi ya nungi. Situations ezokuraba mwezo embere ezokuraba mwezo ruhanga zimanyi akimanyire kotaina mulimo akimanyire Okusima oku kwatebekanisibwa n'ekigendererwa ky'okurondana sente z'okutandikaho ishomero ly'omusingi gw'ekanisa erya Buchungu Nursery and Primary School. Structure yaitu kuba ekozerwe out of wooden timber poles tujja kuba tuzeetaaga embahe zirungi ezisigirwe n'erangi. Structure yaitu ejja kuba neetaaga concrete esibirwa abaana bati bajja kuba mucuucu. Ebi bijaho bwa Uganda erize kwegita hansi yona okujaguza ekiro ky'okurwanisa enguzi kandi emikoro emikuru ekaba eri omuri Ibanda. Gasha kwambrozi nwagaba Katoto.